kan thu puilam kan lu chilma in Mizo special report atanga kan hriat lar le thu beng war thak le mititlai tak tak min hlui thin tu puwan nei thanga wan chong chu a Instagram account hacker ten an chu saka Instagram khoi zong zong ten anei le thainan kan pui thaya khongain I puyang wo Instagram akhan feedback pek na awma khata khan video kan muang hian aming a hack tu hian athak saktoa he aming thak hi insert sanga reporta kalin he account hi hacker ten an khoi ataka wangin chu sak ania he account nei tu diktak hian account asiam tira aman email a emo a phone number a emo ama Facebook account IG nena a link ka khan password reset na tur code lo thon turin kan ngen cheu ani tin in lo thon theu donia o Mizo ta chu kanin puiton thin ani khamo a hack tu hi Mizo ni in create ania ramdang dai phone code mangin aron bia poisa apek chuan account hi pek kir ani tur thu aron hrila English a aron biak nuwa Mizo tongin aron beboka Mizo ni ngein arin oma phone number hi software net kabin vel mangin a code athak danglam ani mai thai kanron soidanang khian English thiam lo poin a thiam te phuatirin lo report sak thau angu kanron soi fiana hi ati dan kan thre thiam lo ani chuan nakina video thara ati dan toite ron siam kantum donia Kovela hian ramro puile economy lian tak tak an on lam azira ramra theijok te tana hlokna thlen thei khop le harsatna thlen thei khop hi anom nuala chungjinga chuan Russia te China te hi rampoi mo jinga mi anni mase anni panhin khovel tana contribution anpek zongjong belkho maya alen aipoa tamjok petu chu US hi ania fan tam tak an chunlu atangin Mizoram thangin vaccine lakman omlovin athon ten kan lo dong thaya COVID-19 vaccine po aman pa ngaya leitop turchuan tuna an siam chua mek ho zongjong hi mirathai tan chuan kan lei phak lo tur khopa man to ania mase khovel ram ho sa ten sum an tho khom mangin vaccine man hi aman pa ngai aya aza ve aipo niam in kan lei thei abei sayom ta ani tichuan hetianga ta na sumtho number 3 US in than pui hi khovel hian angai saklo thailowa ramthrang media ten uncover deuh vek zela Mizoram matang point kan lo chhor phak ve na satawangin kan ngai ven lo thailowa mi pui ten kan beng kan chifur hlom ani hi voin hi December ni som pali ania Rainbow Mizo channel thir tu te chibai vek ule US in COVID-19 vaccine asiam chua Pfizer chu ramchung mun thranga truck mangin sem chua phur chua tan ania heipo hi politics in bainan man ania Democrat lam thop tu mithiam ten alahim rilawa mipui manatan chuan sem chua chi ani rilawang antia siampei ani nuwa dan khotlai ania NTD chuan China in asiam chua vaccine WHO in approved turin an process meka heibaka hian China in lokna tam tak atel ve thaina tur tho sum tam tak athona UK atanga siam chua po approve ani trepa heng zongjong hi ngakin
China in hlokna atel na tur vaccine te hi khral chua treu ani nuwa US in an siam chua hi sem chua ve chau an du wang ani an tia a siam tu company a scientist ten a him tok zia so in media te ma an lo puang vek to chu wangin Donald Trump chuan US a atam thayang pek chua masak ani nuwa ramdang te hna khral chua ani chawang tin apuanga chu po chu khovela hian hetiang hian thilti ani ngai lo tin US a man ani chuan ramdang mamo tu te hna pek chua ve niro setin ando dalia President Donald Trump chuan executive order assign nanta US a sem chuatan mek ani ti ansoya Fox News chuan trak mangin US mun thanga phur chuatan ani thu an pong ve bok heiba ka hian Fox News chuan US in asiam chua vaccine Pfizer hi scientist group 10 a him tok ani ti an pong bok nin an soya US mun thanga trak lian tak tak mangin an phur chuak tan mek ani voin December ni sompali chundar som pakhat vel khan Fox News hian thuthar dang anron puanga Georgia Senate runoff a hian Democrat candidate te an tlom mai thainin an puanga an soidanin Joe Biden a fapa Hunter Biden a sumdon na konga thubuai omeka thil fello a omanga alana wangin hei hi Georgia an chaklo chan turle Grand Old Party lamin beinan an man wangnin an puang boka Paula Kelly Loeffler chuan 57% a mumeka Hunter Biden hian tax apek dan chungchanga China nen inzomna an nei nge yani ti Federal Investigator chuan an puanga China atangin tranpuina sum tam tak adong bok ani tin Fox News chuan an puang to boka kumsang ni som pariat atang khan hetiang hian China nen inzomna nain Joe Biden a fapa Hunter Biden hian asum don na hi alo kalpui to ani antibok heng zongjong hi in than ma khan Attorney General William Barr hian report adong vek to alo hu bet charchara in than azo nuwa he thu boy chungchanga Federal Investigation result hi apon zartir chawa Attorney Linwood chuan in than ma khan lopong zar ni se chuan enganga vote rugna lian po thlengse Joe Biden hian nena changturin man chuangal thai tur khopin thildik lo langsar takin ati angayang atini Georgia hian senator anthlang meka voinatang hian vote thak tran ania tunthenga alandana chuan Kelly Loeffler Republican candidate chuan Warnock laka nena achandrin ania Kelly hi Republican Party candidate ania 50.4% amule mek to akhingpui Democrat Party candidate Raphael Warnock chuan 47.3% amhuani heta hian Republican hian nena an changai don in alangti Fox News chuan an puanga Senate majority an nei theidon ta Senate majority ni turin seat khatcho Republican lam hian an mamo to Kelly Loeffler hian chu aron thlentir theidon ta ani US Senate chu Republican thunun na hnuaya awmdon ta ani hetila hian Fox News hian voin chhun dar som pakhat le minute som thumvel khan Joe Biden chuan a cabinet ni turin Atlanta Mayor Nilai Mek Keisha Lance Bottoms nena offer asiam saka Georgia khopui Atlanta Mayor hian a hnolani ti anron puang boka anhanga hi chunjom zel athang rizok ani he thu Fox News in an website ta anron update ta hian video pakhat anron datela chu police reform na tursum Kamala Harris nena Joe Biden ten anlo popen dan asoina audio le he audio asoi hi athuin anron tarlang telboka mipuin andulo zia lantira thuziak ankenga an aulai vel datel anibok hetianga Joe Biden te hi anche tawang hian Lance Bottoms hian a cabinet atan athan na hi apom dulo niangai thaiturin video hi anron datelani US a khuan thina athleng ta zewa Fox News chuan voin chonhudar nivel khan NYPD New York Police 10 St. John Biak in kota Christmas concert ang rengdeu annai na hmuna mi pakhat kalhumani antia he chanchin hi thui takzia anilawa an kahlum hi maichia ania St. John the Divine in Harlem
Christmas lomna chikhat angdewa an hoi hota hian meichia hi biakin luna kailona adinga police ten an ka ma hian min that mai ro tin aw niin an puanga NYPD ta hian an kapa athi zui ngal ni in puan ani engwanga kap nge ti hi chiang takin khriat ani lowa puan chian ani lo boka min that ro ti wanga in ka ngot thu chu awm lowa boina achuak ani mai thei ani hetiang thil ha thlen lai hian US lama chhun lam hun an mang meka Arizona state lama boruak thar anaya Senate Judiciary Committee in election chungchanga thil diklo omle felfai tok lo nia an hriat te chu thu hretu hrang te soile fin fianate ennon ani nuwa soi hona an nei non le don ani hei wang hian zanin hian electoral college hi final thai ani lo mai thai achan chu he state hi thu buai an siam nem berna state ania thil diklo awme tia an pom ani chuan state dang pathuma thu buai an nol to te po angong telvek dona an vain chuinon levek angai don ani hetianga Arizona state in thuthar an nei wang hian an ngai changdon nia soi awma mase social network lama an soi hi chu in nganan beratan chuan mantlak ani lawa mase Dipok Times chuan he thuthar anron puana hian comment lama hei wang hian electoral college in mu khom kha thul anilom ni tin zona awm nuala an thulem achiang chialawani Arizona state hian hearing an nei hun tur hi Eastern time ma chuan chahmadar som pakhat tin anda India ma chuan zanin dar kwale minute som thum vela ani tura ngai ani ole tuna tan chuan kan du tok le photanga Rainbow Mizo channel milo thir saktu te jong chunga lom thu kan soya chanchin thar breaking news om chuan kanron soile zeldonia